106.3 FM Ebraso siede Fabɛwɔso ebro Shenenso se Fabɛwɔso a yede ebro enyumekui adaroma Isway loans opebosia ebema obi DBS roofing sheets edan so bo wuni how yebebo dan so ede ama hunchun capsules yeboa ama ojonso no akoten abra wunya how bia wo prostate enlargement bia ho Franco Trading Enterprise phone papa fie Vitamilk anomnia papa obenya plant protein ewo mu na aboa and anfo pe chocolate flavor high five chocomalt and ebetumi aboa ama anopai wanom na wanya ahoden ebra so se ade Fabɛwɔso ebra o ene eye juada yamobia che. I love my country. I love Ghana. In fact, you took kwanya ne bana udu kotoka wi mhyan gina bia. Airport South CC na feche Ghana de no. And so you have a different feel. Now I say how be na wo ti so nyina ayiko. In fact, emfa woni de obehu be hia wo airport ho. Home is home. Eni je sonko bi eba wo mu ema wani agye. Na simple. Say efie any fie and into yenhwe emen say abra ye betumi aka we shall continue to say meni pa bia meni wo mu adi nkoma wa amanane a wo ka se Kofi Ghana pa de nya ya nka besen aba o nanso ne bi wo ka healthcare ya pomuden kwan ye fa so ehwe no. In fact, Millennium Development Goals no wo hwe goals no a poverty ne hwan nya apomuden ka ho a ehia pa si ebetumi aduru ho si entumi nuru ho mene wami no yen sede anopai edu ba bia ya na asem ni bi wo ha wo kan na ese wo pa asem amobi nenso wei asem a esese ye kan efisa nche kra e ko abakosem kra na meka January 13 2002 ho na psychiatric hospital Accra psychiatric hospital beto bia se enura de manipa ekọ ho a se bi wo madwem kan wo mo no ye hwe mu no na pinu ano I expire ebi wo ho na enye papa ne de manipa na dwem eka no se wontiapo etratramu a Ghana o hwa aman ahodo a enura ye fake ene expired ye de mo manfo a Ghana ye huri akwanimu atoso number 6 2016 as of last year ne ye toso mako nsia wo man ye enura enye wo manfo enum komu widiem. Na the man ye hu ne say eguso koso me bisa say when was the last time wo ko hospital ye wo pan say ye tetanus say ye penicillin bi say ye dey infection when ye nti ye wo pan ye na aduro na dey wo pan ye no wo twa wani ahwe say pa cho toa no a mo twa aduro na firi mo me hwe pen ebi nsi evi say ye twe ne say ya na ye de ensa abo pan ye na no papa say be ya enframa bi agina mu bia ne be ye firim ne ya bone atwe kakra na do level no pepepe ni a kire won sana pevin ni de awo fe bi wo wa de nsa bo ne se ya papa e ho sori ya ne ehu ntin no na de atwa so fe ni de awo ye de wa ensunsanso na ya na etesen enhwemu kakra ya ye kire se nanu ya se wo ka ya asojama ha ya senche abaya resabia wo health center wo ho nipa miensa na wuye abra ne ya wo nipa mako dunum panie a panie de wo mo no enura de wo mo no ni nyina expire penicillin bi ama nipa te hwa na ne honam na epro ebi wo hwa ye wo mo panie no mo fra ya sabia okra akoye ensan keka na agu wo mo ho a na dwen ne se ye wo mo panie mo matiapo nanso obi ampam wa ankɔhwɛ sɛ aduro no ɛyɛ adupa anasa expire akoso ma wo hwa na wo yafrɛw sɛ aduro a ye de wo mehwɛ a enkoyie papa obetumi kɔ awo so wo wi a mogya etu no ye wo aduro soronko a yɛ de ma no ma mogya etwa. How many of us na hwɛ sɛ ɛyɛ papa na sɛ nyɛ papa? I know doctors wo ka kyerɛ me sɛ aduro no me de mani pa na mogya ne ba me de mani pa na mogya ne ba kopem sa me soma me koto foforo ba ye de ba me de ma na etwa na kɛ sɛ aduro na no de ma no na ɛnyɛ adwuma either say expire anase ɛyɛ fake. Na yekwa ya sabia se ye ho kwakoton ya na se yekwase yekwaku recently ensawam aban ayare sabia e ho na ene mewo ensawam aban ayare sabia we are calling on the ministry ene mpanimfo a wo mo hwe enuro so
in fact Food and Drugs Authority can ho should move in and neya womunko audit enura egu omu pharmacy ho. If you say we have the belief say enura ni PI expire. Yes, the ones I want ho dance ne say mami de ne ba akọ abofra wadi afe ba akopɛ wobo wa ne bo sɛ de tie no wo mo check yesi onya infection ti penicillin ni ɛse ɛwɔ ni bi na ne hoto no de ɛwɔ bi wɔ yesencha wo mu wuye ya bi o sa panne kro no a na mami ni tie ye ne sɛ yamfa ma no wɔ hɔ ma pharmacy ba bi atɔ aduro ɛwɔ ayasabia hɔ no ano ɔkɔye ɔkɔtɔ nnuro no maako 5 wɔba ne ɛtwe baako yɛde wɔ ne ba no fee nurse ne twe baako na ka ho de abɛwɔ no ɔse a ɛna ɔhwɛye yɛhwɛye nnuro 5 ni nyina expire ebi adika kɔ ne mogya mu dada ne papa se ohia undertaking ohia krata efra yasabia no ho sɛ ɛsɛ sɛ yɛma ne krata ɛbɛkyerɛ sɛ yɛawɔ ne pan ne ba no pane bɔne na bibia to no a ankɔyɛ kataso mu aso ade koso kyɛ sɛ pane bɔne a yɛwɔ manfo Ghana ha no en sɛ obi na enya n'adwuma o sɛ yɛahyɛ da sɛ bekum nipa o sɛ Ghana de asɛm yɛ so mu ebegyae o sɛ nkyedie yɛ kan na uhuru de akwakosi investigations na ekɔ wie science ekɔ wie science no ano no yɛyɛ dede as usual talking cricket Ghana yɛyɛ twi ɛno ano no ne yɛwie yɛya ne yɛgyae and wodwe ho a wonte ase de ama saa nneɛma yi ekoso. In fact FDA ekosai enura na expire ewo Tamale Teaching Hospital na FDA nhwehwɛ mu a wo yɛ ne kyerɛ sɛ enura na egu ho no kyerɛ sɛ expire de bi ama nipa o ama wo mu anom akɔ mu widiem nipa wo mu anom nnuro bi na yennim sunsanso a de bra wo mu in the near future no bebre ɛna mbisa sɛ da bɛn na wo kwa yaresabia yɛ wo opane a wabisa say do corona ye twede awo no pese wo hwe because we have the trust to say hospital there we enye kwanche ba bia aban ya resabia there enuro ne ye sana efa expire mene papa ne ya adwen wo se wo hia krata a e be kire se ne ba no bibia to no ya resabia no e na aye meko hu superintendent o se fe no Dr. Sapointiamwa and yoko Yekoni akaja nse seni yehu se Adom de ma akona expire ebisuni timane ba ko no hwe ohwie no ka se ono ankasa ebitu wana monti e ma no sada no close of day obegete back to us enti ye twen na no am frame the next day so me twen ya enti abo be 10:30-11 there about na me friend several times wa amfa na me send the text message send me no original CCI no message no come reply TV see na me nti o monka bi enti me imagine say me tu wana mo se na be ya o china bi se bibi eto me bana ma hu say do na bi a do mo de ye ne nti no akofa we anyway abren se na be ya hospital no I have to take them on krana I will just do that se na be ya me bana Obani Kwame Sapon eye ja ne ba 1 year old ma menye correction say eye amasaman ayaba yaresabia Ama samai aban ayar sabia not in sawam ama samai aban ayar sabia ena sasemi esiye say 1 year old ye won panie if he say wanya infection e won bo panie na de won no aduro no e maako nkotra maako enum no e bia expire ni nyina and I wonder say we eni ama ho ananke ya won no nam ho no wawutim Ghana nso de nyame na agye nyame na oma na yakokata so na ekọ oh nyame na agye nyame na oma na saa na yakata so se ankoba sa nso a de beba ne se ye be kata ye nia na ye de aye mpaebo so fo bi be kan ho asem a kire se oso daye e na abam na yakata kata so saa. This situation is worrying. Kwame Sapon ena oye eja ye se yebenya no na ye ne no edi enkomo but ye nyanya no asem no se de esitie ne se ha adwen na enye ho nko a nhwemu kire se amasama de ne ye hu ne ne basa wo ti wani na afi wahwa ayarasabia ahodo no bebre obani Sapon ya mo acha no pe menyo seja empombo ko de nyame Adom enno no Samuel Sefa
ensem twe ne ma ni si asem ye chi ba ho e de bi ba be kire ye na wo hwe ho na nkasa kora na ho ayefi utu se bia ekoyi free ye no se na ho no enure ho no ye ntro na gu ho se senyo e ba ne sen Omi de ibe ukoda no pa machina ya de ne to hono yawo ebenada enti ukoda no pa na me kwhwom nto ma we go na omu friend say I don't know the mark I spy and I'm say how okay me nam kwanso mba nto mo ntwe me enti me do na oba no akofane ma me de edo ni chere na me say oh how come so me train you say me de bachelor administration no enti nyame adumi ko hia medical superintendent of share hospital so ye owura sapon enti samoa doctor enti report issue ni mano report issue ni mano ka chenje mano sada no enkona wie no meteninka about issue na my report no but the whole day man teninka the next day me twaya be 9:30 10 hobby na me friend na one fa internet me send the message ebisa na say send but maintaining ka ebisi ne so one reply nti ya wada de mantini anko no banyame adome fida na me kushia no na ansa na me hia na fida no na ukoda na me koya me ko hu se bibisa asi no nipa na ohwe ward na omoda no na nurse ba ko ene pharmacist no ohia me na omo ka kira me say adono mo de wa akwa ne de na spy enti me buso mo say and then I say adono mo de wa akwa no na spy and so omo ntini ama me prove bi a chesa ampa as no make omo kan ye ne kre and no chino omo sai e ka kira me say nurse ni na odi adono wo na eno spy all call enumere no o ka kira de obi ni ne say adona odi ewo word one de ni na spy na de odi ni no kuku draw ma eno na spy into ba on fa won wa mo ka che ma dun ye na kaka isa che wo ye na si ni a okowo abofra pane na adu a wo de ko won no uni cha do ni bi I spy nta mi because adin ti na mo fa ni na enko pharmacy ho enko gi defense en famba se na be ya obi fufo ba na obo kwa na on ka say dia we I spy na mistake bimba na on fa woni pan I no ka say no mo di ka won ba ko da ni nu tata ene de run system ni ko enti anyi me na nurse ni sabe woni bi mo no eno mo hu say no I no I spy enti nurse ni jai wan fa won ko si sa no pana me de ba won no enti omo share no dam ha mo bi sa na bi so mo say kan nurse ni so ni mark adin ti na ko de edoni be won bi inde mama bi ye me na kaka bisi na me no mo kasai hospital impo engine to me say adoni kwampo no na spy ano pampa ifida no ka me call honum nurse ni obema abofale draw instead of 120 and omano nko bema ni 250 was sure adoni po abroso enti mi bisa no ho say enti yen kwa ya de ba hospital say nka nurse for na doctor for nhwe na nka ye ho ntoye abofo ya ba sa de yare fofra ku fi ana asese enti na ha me enti mi ko hia panyin no hospital o ka tell me say o ma set committee was so na me mo mre emre na ye kanu enye mra ebe na wotwe ana se da ba ko da mienu na ye se bit matic over a month near da so hwe sa asenu enti se bibi be me bani pa ene de o mo chia sam Jim FM. Enro no dia na expire no ayasabia na agye gu ho ana ase wo ho ayasabia na me ma doctor ne ba ko na ka 6 o me ho me ma doctor ne ba ko na ma pharmacist ne ba ko na ma ward no ward how we share medicine ward me ma no one intiyensa aka and we sit me there away ho ai no ya dance na ehia me pa fi se wo ma sha ase ene mo twe se expire se wonni bia expire anhwa na wo ma kofa de eye papa de ababe ka asem foforo
nyame adom reporter no di machikoi no hu say ba kusi the medical doctor is in office on the ma on for example nti eno ka na adansidie ba ko but nyensa na ka no de adaso eho abofra no say ne ho to say nyame adom omuyi no nti ne say no or respond no ye Mwani nkwa ni nachi fi sa aduro ne de wowa ebi afamu awu na ebi nso enti no koso ana monitor update bi abomu so a na wa mayaso ate. Okay, me da se. Eda se pi Kwame Sapon eyeja a chese ne ba wadi afe pepepe ama saman se de mekan na momfa ncheme nsawamfo ebe no na adwen no tokokoto ho ama saman government hospital ena abofra a wadi afe ne bo obo wa mu ye ne yakakra edne koye a pane ede kwakọ no nru na expire lucky ne se eja ne nana na nkasa ne kokogi aduro no ti afi de ehwe ho hwe ya na kese yedi kan kra de bia wobofra no a expire na we just one just kitwe bi ama samaniu na mebisa se obi a wo hye ya matwa obi a wo hye kra bia se tu a ho no aduro yi ono ankasa kra bia wontumi hwe hu se a expire na se expire na yedi gidie ama health officers sa monwo yempane enhwe ya me entiapo na enura expire to the sense say nche ya de see ho na no so alarming say yedi apomudi di agro because Ghana ha no obi wu a yenhwehwem wo wu ya na ya toto nwom na akotwa but I know say elsewhere wu a ye we say nka pharmacist a wode say nura yi maaye a wanye n'adwuma yie one nurse a wode sa pane yi wo ye a wanye n'adwuma yie hwan na ya supervisor o check say nura wo bia nura no gu no say ni nyina eye correct ankasa brain semwesi ani ate committee no Ghana as usual ye beti sesia ye kasa ne mo meba adwuma no ankasa na ya to atwene eni yekum ye ho saa ye de be koso aka ni aka efise Ghana nkoa na enim eno an ye wo enye se ese obi adwuma ne mo adwuma no ene se bebo nipa ho nkwa ho ban minimum experience ene bia unya sa experience no my phone calls be ye ennan bi na afi ya ba be hye nkoma twetwe na ase 0302216561 and 0302216562 imagine say eja yi kra kire say enu echi kra dro measurement tank e dey and ama ne ba no so kra no enu so over hey after all the training Fabio, in fact, biology class, the ama eye den say, o spell moss. Now ye ask ba ku free mo aye Moses. Enti e betiu. Enya se bia fa ne say wani abo afa so keke. There be the understanding ne say you have to say ubie wani. Mistake now Japan ya ketra bi obi yama waku no. Enti no ye ti ani hwe ne yie pa. Now after all this training, as wani da ho, na utumi de adura asai ewo obi panie. Might be from where we are. It's a sad development. Now, Ghana no way okay Rebecca so yo. Dodua awu ye nim se pania bone ne yawo mu okrom ha mu awu no. Bebre. I'm for course na kakra. Good morning. Yeah, hello Maza. Mini audi ni bia ofrefi. Yeah, but you from Asari. Do not from Kenteru. Asari mintio. But you can say Asisowa. Many akasa. Kofi nyamisha wati. O shanso. Yeah, you can imagine say me yiri scorpion ebo me yiri won hu. Ama me de ne ko aso hospital government doctor e wo ha no hu. First one panel no mo de won anya adwuma. Ansana plan next no wo ho answer otiba ye ko bi efre obi foforo say panel no me de won we na anya adwuma enti adwuma na me fengo no. And I no so chen or chen or the way na sana miri ne hu ton form enti do kan no krepa adwum boni for widi form enwen na du enegu meda CP ba menfa ye next caller na afi ye ntie won so experience development ha adwen ya me ani ankon ho e be kunkum ye ho saa good morning
Yemfa the next caller. Good morning. Nyame da so shira me odin ni bia ofrefi. Yes, I'm Kofi Dominic. Kofi kasa free. Kasa free for kwasi amamfo. Kofi kasa. Me nyame shira mo na unu se adwuma wo yi. Ani fo a wo kan. Ye ni nkoso. Na me yere nyim. Hwe me performance ma aduro no a not ni se na performance bia tie me aduro na ye kokoto no. Sanya oba onyim no befa no. Dose no, ene ne dodo obefa. Yes, me ko na performance ya bo bi wo say on fun say no. Me may you boy do cancer. Cancer na tell me see. Mami wo be dey here. Mami na wo last year. Na mami na yare diabetes. Doctor, catch and so yare diabetes. Mama diabetes e grow sa me wo fi diabetes na mami na wo awie. Me na me catch ro. O ba de se me tin doctor akofie ma tro mami na le baba me se de bia me di komo. Enti asma wo kan no. E na tu. Mama mani so ko pharmacist no. Pharmacy shops no. Bebre na one man. We are looking at the precision from now the core. We only driver pan because we need be. The woman the national farm. One more drone. Bebre no one qualify for the pharmacy shop. Madam CP, Yavefa last 2 calls. Good morning. Good morning. Many odin bi ofrefi. Pacho be fama na mo me katu ba shawa fshata. Honorable kasa. Pacho do adra dia kodu wa shawa defa. Inyo. Nama kunutia ficha mu na tuyeja manantu pe. Iti ficha mu. Amnimde ema mi ko hospital no ma yem deu. Sa bazo. Eni chebe omba twa ba chatwa azara ususa no. Atra badu. Like say wodi na wonante fine pan ya chi na watna wheelchair mu ana. No, panene chino na matra ficha ga ko asete. Oh, kafra. Yemfa yan last caller. We ne eka no. Pania boni nti obi ti wheelchair mu. Abra na onante koba. Good morning. Hello, good morning. Mr. Ofra no ma radio no volume na for memfa last caller no. Good morning. Hello, good morning. Many odi ne bia ofre fi enti o. Ampacho me amponsa me kasa fitama. Aja amponsa kasa. Ampacho sa asemu ya me bekan. Obiara waye ICT manager adwuma bia say madam fubi no ye ICT manager wo Chebi or yare koda Chebi government hospital na sa guy no or normal and sample that na according to yempanyi for mo fake e ka kire say and nurse for ne wo panie e na wo so mo de obi panie ekwo guy no ema sa guy no ya na akano be abosume tupe a oba be ware o ma kunu kwa na me guy na busuafo a nka hospital nka de besi wo Many ameda sipi. We so ne be gina e de Fabɛwɔso asi anopai. Abajafa je gwadada.